米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。O malatsayay ko falujua no bolong no sarikaka， 所有弟兄姐妹同心合一。sarikaka ma bolong 平安。malatsay kita a milayap tu suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I kasalakan tulu puluh falu atsifang tusa puluh enam atusir suarasa unini a saosi i o ni pasataan no kahatsay akim to saosi no fangzalay a kaitiraan o pulong no panganganay to i kakaay no tusa a puluh komihsaan i enam a puluh a ufal tulu a patek lima a suot iraku lima a puluh a tamlaw saan。这数目是照户口登记总数，每人根据圣所的标准衡量所缴纳的银子。登记人数在20岁以上的共603550名。出埃及记38章26节。Sarikakaaw Talazua awa ay ko kamaruan apala no Israel atamlaw ikwakwahan. Nikaurira umarafrafay ato malatsayay ko falujua nang ra amitaong tutapang. Uulah no falujua no polong no finauran ami patsakat tutlafong ato mi pasata. Urasaka talamakapah ko ni patirengan nang ra afang zaray ataloan no tapang。虽然以色列人在旷野并没有可以居住的土地，但他们在信仰上热心且合一，甘心乐意奉献和纳税，因此建造了非常华丽的圣幕。米德伦吉达，我们同心祷告。Tapangau palatsayan niam ko falujo amatayar atau pacakat tutlafong I kaayaw no miso. Nakani o kacipinangan to ni kalumahal no ahlinguan a orib niam konini。上主啊，我们要在你面前同心服侍和奉献，因为这是我们灵命兴盛的记号。Pakai ni dalam anay angangan utapang Ji Yesus Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。